gikundi kia Lions Club kumenyera mwana omware. Isaac Mwaura ukania na siasa kunenkanira mbesa kampeni ine. Na hii ni sio ntato cia Wero TV thaa 3:30. Na ukenda kwaranĩria na batu no tutume message ke inya kebogo 321 kana Facebook Wero TV kana Twitter @Wero TV. Oni mbeta Weston Gitonga na oni mbeta wa Doreen Kathambi Kenyo na monanirie to mathithio ni Kezia Kagendo. Na tukiambiria nteto cheto ni ati muroiri wa giti kia Senate County Meru Mwiti Kathendo na thamete kiamene kia Jubilee na gutejanirie kiama kia Gavana Munya. Kathendo atumiririe nthamewe mathikone ya mukuru umwe David Tomoguna urani ithe wa mwandiki munene wa kiama kia Jubilee kaunti ya Meru. Kathendo amukewe ni Senator Kiraito Murungi uria kwenda giti kia Gavana kiama kiu kia mutongerio Nthiguru. Kathendo uria ni omwe aroiri Kathomba bagite kia Senator augete arenda ukararutero thirikari na nande agachemania muroiri onge Jubilee methekari nturi kiithurano binini. Siasa ndene kaunti ya Meru no betite na mbere guchiendithia na kuromba kura kiri mwingi na ara kuri na kiuthurano. Muroiri wa gitiga seneta kia kaunti ya Meru Mwiti Kathendo nande na kinyukirite kuma kiamene kia PNU no indi atira gweta kiama kiria akarwira nakio gitikiu kia seneta. Tondu kiama kiria igiambithwe bwana Kiraito Murungi kuna Nairobi twajoka twakia injaki na ina kiki atonyerere na nduba gutwa banasa nande bambira kunstura bambira kumbira nande Kathendo gwe kambe jamethene kinatuma kuringa siasa indabera timbeja ngutegete nutongeria no ntegete ndo ndikaga kome ankare mutine ntegete yatonguda jonde mire na rungudire ara akumira atangu ya rungudira ara akumira nande ni Kathendo ntongura ku mujumbe wa Tikania East Mporo Abore nande noragite ngutu iri kugati Kiraito karachuite muga okumutetheria we gutoria kiri kithurano kia kurwira giti kia Gavana wa kaunti ya Meru. Ndeko ya nako bawa kaina kanjo kana ntuba kuringa ndebe Kiraito Murungi bawa Kiraito akuyana muga otendo akereko saitani asi hebu pigeni bwana makofi kwa mugambi temoroi mugambi temoga mugambi ni comedian na ntumiri cha kuboreria no chetete mbere gutumwa ni Kenya na tongeria mwanya nyuma kia Gavana wa kaunti ya Nyeri Nderitu Gachagua akwira utuku wa gukira rwari akiamukira utungata cibitari na emwe mucina yo London Nthiguru na ya Ngeretha nyuma ya kurwa namba soko kaita karaya. Na mbere ya gutwika Gavana Gachagua uria wathuri na kiama kia GNU naye mubunge wa Mathira Boniface Mungera na ntato eje Nkoroki. Gavana Nyeri Nderitu Gachagua na aratutigire goro utuku ndene cibitari murutererwa Ngeretha. Nderitu arei kanserungo na tutigite na miaka 44. Antu bwe barale akomaka muno bokinyero inteto eci na tukwaraniria na mutonongino wa Joel Gatha Gachagua no kali ajaja kuga no ntumami oro na stroke atumba kwaria. Like I said before, my name is Jackson Gachagua Reriani. Governor Nderitu is my younger brother. Actually, we follow each other. The older one. Basically because of that closeness of age, we grew up together. I had this matter this morning. I was called by a younger brother, Regadi, around 6 o'clock, 7 o'clock there. And the Chuk have still not come to sit into terms with it. But one thing, of course, being realistic, is that nothing like this happens. It's irreversible. Mkurukia Karibanyeri iboka liajaza kuga nimekuigwa Gavana wa gwetu mwathani. Na tunaomba Mungu ailaze roho yake mahali pema peponi, kwa sababu alikuwa mtu mwenye watu, alikuwa anapenda sisi, amefanya na sisi kazi, vijana wamepewa kazi, lakini hata pale hakuweza kuwapatia
hiyo mambo itaendelezwa na mwenye atakuja. Alikuwa anakuja hata kwa mtu wa chini, yule wa chini kabisa. Kama upande wetu wa Kieni ametengeneza mabarabara, upande wa watoto wameangalia watoto wetu kwa shule. So tumepoteza mtu ambaye ni mtu mkarimu na ni mtu ambaye anajali mtu wa kawaida. So tunaomba Mungu aiweke roho yake mahali pema peponi. Hata sisi kwetu kaunti yetu tunaomba tu Mungu atupatie kiongozi mwingine ambaye ako na maono kama Nderitu Gachagua. Sababu kupata mtu ambaye kama Nderitu Gachagua sio jambo la hizi. Sababu Gachagua ni mtu ambaye alikuwa anapendwa na watu walimchagua kwa moyo mmoja, hata kama alikuwa chama za GNU na hapa Nyeri ni kwa TNA, na yeye alipokea ushindi mkubwa mpaka watu wakashangaa. Kwa hivyo sasa kwetu ni kusema ya kwamba pole tu, lakini Mungu atatupa mwelekeo na atatupa ngavana mwingine. Munene wa ngavana na ugite Nderitu Gachagua barari nyomo erinyari monwe na nkuruki mturendete kuona maendeleo amona kinya kuona kaunti yawe na ngwataniro. Munya na rombete Kenya bonthe beke family Nderitu marombene igitene riri umu. Twinde kinya Kenya yonthe tukachia Nderitu Gachagua na inya nontu ni mturari na maono na mturari ya musimamo kirengwisha siasa ira harita na ngwichia maendeleo ira harita itukwira family yewe twinabo itenere ya kuithikira na itenere ya kuibwa ururu tukwa Murungu aba ikreinya kenda bombo kama tamurio yo mtute murio yo munini na kinyatu turi achore na atori na tongeria baba ritangwe na Gachagua kinyatu tukawatanira abo tubawatie murio yo mwanka rera Murungu akaurukia Gachagua tukwira twaito muthika imaki kugia kinya igikinyire na ikiatongerewa wengi bekirite ngavana Nyeri urura tutigire goro thinya na ndege 15 na bauga arari mutongerio mwega kuma Kibatu Weru TV mama bwega Nderitu Gachagua nikiripotera Weru TV kwa mushimurizo Nairobi beta Boniface Mongera Murungu neke moyo jo yarekaga moyo jo atheru tututambene ati arimi ba makandamia ba Manyata kaunti Embu bandamanite mwanka obitine cia kaunti uba kenda kwaraniria ngavana ego ya kiria bakuga ikugwatwa kwa muguri wa kimera kiu na arimi baiba ukuri na maruria maingi bakiuga ati bayukitie maloni ya maingi na kuwatwa kwa muguri uyu kubacokia nyuma anene. Arimi a makandamia kuma mwena wa Manyata umuthi ni marurunganie kuma tauni ya Mutondori nginya ofisi ya ngavana wa Embu ni undu wa kuvingirwa kwa mundu uria umaguragira makandamia wega. Tari kwena ngandamia cia mburoka iye ko uguo turenda kumenya atiriri na cia arimi turenda kumenya atiriri icio ni mbia ikura kana ni ndwi tondu ndemo China maraverithia ni tu arimi maraverithia tari ngandamia ni nyumu metere tayari iye bausi ge twende marare uria maraverithia ni mo China kana nikio twenda kura ciake marongera ati maina maruni mengi maria matayarivu kwa uguo kumasuna muguri ni kumavitiria ni menda kumenya thirikari irenda twike atia ni tondu taru tukombete maruni bangi nigetha at least tuvate kumariva na ngandamia cio tuikirete kwa mo China no vingirwe marenda tutavone ni bangi kana marenda twike atia kana marenda tu nginya njango na tugo matukombira ngandamia mwaka muthiru na famnat matia turevu nginya thaino marenda otumave ngandamia ringi ni twike atia. Nake mumbunge wa Manyata arauga ati ni andu anini muno mathukitie thoko eno na marandamana nundu wa makandamia mao kwaga te magurwa ni Muchaina na Muchaina ni kiora mavambe ibega gukoretwo kwina processors yo maokire makithondekithia watho manyitanite gatero terea ya kawa magecuia mundu wonse kuma nje ya Kenya kugura makandamia makiuga mundu wonse umite nje ndakagura makandamia kundu guku no matagetaga specifically Muchaina tondu no avesanaga mbeca nyingi ukira wenyewe na kiuria kiria kinene ningienda kuria thirikari ni rugame na processors cia tandatu mikora kana rugame na murimi na neto mesi andu acio otherwise no anga makienda andu amanyitage andu ngetago wendi wa arĩmia nĩ Mũchina ũrĩa ũrerĩkana umagũragĩra ngandamia wega arekererue nĩguo mabote kuthii na mbere na biashara yao ya makandamia mama. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu, mbetagwa Rita Mwaniki.
na gikundi kimwe kia antu ba wendi bobwega nikichumiritie kumenyera mwana omwari. Gikundi giki kia Lions Club ibarionge chukuru ya Karichu Secondary iria iri Nteche Gembe Central na kwa ana baba tauro chia otheru. Na ikundi giki tiathurire kinya ana banthaka nontu inya bo ibagunikire na thamuni cia kugura nguo taura tukumenyethwo ni mwandiki wetu Dennis Mugendi. Ana bari ona kinya banthaka ba skuru ya Karichu Secondary Igembe Central ni bombete ikugunika ni utethio buria bombete ikuona kuma kiri gikundi kia wendi bobwega kigwitwa Lions Club. Ni kugwirua kiri ari baba ni untu bakugunika na tauro cia utheru wa mwena sabuni kiri nthaka gukimenyekanaga ana bari baba ingi ni bare magwa igwita skuru kana bakaimena ni untu bakwagia into ja bibi bia utheru. Skuru ya Karichu na thina ya kwithira ana pa ari batikumba ukonti kuendelea na ithomo bakwetha baina thina wetha baina towels kana sanitary parts na ana ba thakana bo ibakwetha baina challenge ya kwetha baina sabuni challenges yato gasto mbakwetha tukiona nturene wetha gas batwire muito etha tukindira twina nya ko drop school whereby no twithinya twinget alle pregnancies ire nyite kwethi bangari tuyegwetha kwena challenge nene muno egitarira ari betu bakinya gitara ora ya mweri bakaora skuru nuntu bakwethera batena taurire cyo komba utumira nuntu batikwenda kinya kuoneka bakenuka na mantu yangi yajau ko tuona batu antwana ana babetu baora skuru nuntu bakwethera bene gitara yao tubachuire utethio bwa taurire nikenda bateka yotera skuru betha bakithoma ntuku cionthe na kithomo kiao githire gite interrupted. Ana baba ni bakongera ikwariria mathina jaria bakurukiraga maturene kwina aciari nya bara baticiomba aritano bombe ku drop out of school nontu bakwithinya batikumba kuona bira bakwenda batu wetu ndaka ibinge ni sira sikulukulu ni aciari bakiona gaturakura turakinya ntukomba kumenyera twengwa ni babatere ko lele bakona batu tena uwezo ndi babatere auto provide mwanga tukomba kinya ntukomba batu kumenyera na ondo bonge babatere kuthobe mass concerned na maisha yetu ora bomba kuthoba kimenyera ari na misi kinya batu ketho tukia treatment ora bo ari kenda 20 tukiwanga na kimwanda na Kenya ndagari monire otalo nya bya gura musie bagero bagari rona bathondiria patikari mwe nugorelio kona nya baba kuroka na nyumba ni ana bari kwethe gura bagari ya bigura na thagano irare na para onto itu bitagwira bya gura rikone kuki aciari bonthe twati kumenya nyana banthaka ibasu ampara nya mone yete bati kurutanya bya gura baba bagira nyumba utheru ni gintu kia gitumi muno uturone na ana bari ni babateretwe ikumenyerwa na kairi kuyukirwa na gitio gikinene tutikurirwa kinyani banthaka bare muno basaguragwa magita na magita kugunikene uturone mwana ni mutunda na no kajuri mairwa. The boys should say winners never quit. Sawa sawa. Dennis Mugendi, Wero TV, Sukuru ya Karichu Secondary, Igembe Central, County ya Meru. Na asiasa iboretwo gutiga ukunkuma ringi kura kiri gikaro kiria kuthithikitie rukirwa narua asiasa baba ingi bagutumira mbeca kuromba kura onto boria mubunge okworotwa Isaac Mora ugite ibo karika maita jama inge Maura ariwa kaingi akenya ibo beta siasa mbesa na weta mutongeria no mwanka abae kantu kanunu mwandiki wetu Boniface Mongele na ukurikia thoneke na nante tonkoroki Mungana zo 50 kuma kiregana zo antu bakuma ruterero Meru na ndejo itikanirite na kwewa ngukumona na siasa igitarira campaign bobo ne kulingana no twire bora bothithe tugikundi ge CMD ikarikano wandikithe bokura bora burathirere gwentera nto bashandikithirie na wingi nyuma ya siasa ko bakukuma Homingo Magara no mukari ogetike ge CMD na nago tutariria. What can we do to remove the rot? What the answer is what you can do as an individual. What you can do, including nurturing our children. Can you imagine some of us even start prepping our children at age 2? Daddy, I want to take you to the shop and takunulia sweet. Really? Really?
The kid cannot do anything and motivating. The road starts with us. And Isaac Mwauroro kwenda gĩtĩ mũbunge Rutero Ruiru na ndinarĩtie uma auga wonde ũrũ kwenda kura no mwankatigĩra nchi cia metho na gũtithĩnĩ ĩrĩa au no ntunjare ntherie mboconwa. That voter bribery, my dear brothers and sisters, is not going to go away. Yeah, it is going to be there because you cannot go to preach democracy to a hungry stomach. Sema umeongea hiyo yote halafu unatuachaje? You know what we are told when we go? When you go, you talk to people. Then you find the young people surrounding your vehicle. Wanakuambia hata za macho. Toka hapo bila kutoa shilingi wewe. Mtajua. Wewe Mwaura ni mchoyo, hatuangi chochote, hata kura tutampatia. They even start shouting the name of your opponent. Munini omukarigite no vinya ndeti no gitana de muntu onze na shitanire kurana nkukumo na nkuruki auga nkukumo irambere na sheri barabo tumana bao na kuberesha na ginto. Let us try. Tujaribu tu kila mtu. Let everybody try what they can. Yeah? But the law also gives, like you have been told by the fellow there, when you call people for a meeting, they have left what they are supposed to be doing, they have come for your meeting. The law allows you to reimburse them, isn't it? Akenya ibetikirite kuna nkukumo gitarire gisiasa na bamwe barono tithini rio lakini kiore ni atire ukathura mwana siasa okuno ntubombe siro gwitira kana matajere tete ukujithiria kiripotera ro TV kwa musumuna Nairobi Peter Boniface Mongera na mutegeri wetu wa Itakura ya ntito sokete na nteto nkorokia ndene ya Weru TV. Eje ni Weru TV. Iwaga kwetha wena tuaja ndene nteto cha Weru thaa 3. Na mukaririete wa kamiti ya bunge ya urimi Adan Mohamed Nur na kamiti ya ibekanire wirane na amemba ba Chuka Cooperative Society ira yaraganire ati bakerekeria basokerwe munda na kinyento byo. Na Chuka Pharmacy anenkanirwe ke kampuni ya wendia miaka emekaye mithuru na nande kamiti ya urimi ni ugete egatetheria kampuni yo gucokerwa munda na kinyento byao bya jokerwe Samuel Gaishima na nteto ije nkoroki. Kamiti ya bunge ya urimi ndethia na urimi boma kojo nejoketie wira ya kuraithiria wamba bwa mbecha ploti na into binge bya arimi bakiama ya Chuka Farmers Cooperative Society borabo ithiritwe bukithangi kia arimi babu kwa miaka 18 mali ingine tumekwama ndina cia arimi baba ciambirie mwanka wa 1998 kana 1998 rira kiama giki kiambirie mubango wa uchokeria arimi cia ciago mbere kigaukana twa matonini tonini araura anenkero nguge ya kwithirania utonga bwa kiama giki na kuria marando ajukirie kagita karaja muno na marando mara kiama giki kiari namo manene ithwa bura matabatiri Onto bobo ibo atomire arimi baba batunywa ploti ya eka 6 era ere muchi wa Chuka amwe na shiringi milioni 14 na into binge kathomba. Kamiti ino ya bunge ende thongerete onto bobo nyuma ya mubunge wa Chuka egamba ng'ombe muthomi Njoki kwira rwaria bunge rukonenia ugaibwa into bya kiama giki. Tauga pamwe na kauri imwe ate liquidity maumo ndhe kana ya into ino maragaga na nyuma miaka 20 EACC edongerere pamwe na CID muntu wonde wiete mbesha cia wakulima either wa kwendia kana wa kupora directly tugire monde mathaikwe mabirwa kotini na bara intoria ikapata kuonekana irikavo hicho kiriwa mwananchi. Kamiti ino niranite na arimi babate itagaria rya mbere rya kuthiria thina ino igutigira ati taito ya ploti iguchokwa mbere bathi na mbere kuthingata into bira bingi ngana na vile wataalamu ama wizara wamesema na vile nyinyi mmesema na vile mawakilishi wenu wamesema. Tumesema hii process ya mtu mmoja kufanya vile anataka haitawezekana kamwe tena.
tayari ene cia siasa koeno bamwe bakwire na igwirigirwo ati kamiti ino ya bunge igatetheria guchokwo gwa into bibi kenda kiama bara batigere baguneka na into biago na okoro na bara bakwire na bonchiaro chiago iguneke. Samuel Gaishima, Wero TV, Tharaka-Nithi. Akariba kaunti ya Laikipia iba kuoya rwangirwa kumenyera nyumo cia kithaka obeberia nyumo uyu ira bakuwa ni bethetie nkia mukeo. Na akariba bariuga wakagita kaja na nde njogu ichithetwe ikibenya imera biao na kinya kuraga antu. Mwandiki wetu Sharon Konge na athikirite kiriro kia antu baba na ripoti eje. Njogu ni mwenya muira nene muno thigurune. Kire thiguru ya India nicio itomekaga gukamata mirigo. Ene kire akariba ntura ya Bore njogu ni iciete kinyamario muno kiribo na bati kuona wega bwacio kairi. Niba gutara hasara ni ura njogu iji cienyangitie miunda yao Monkanande. Nindiongere Phyllis Ntinyari ura ni murimi umwe ucitanagira muno ngugi newe. Ende nande aruga kugita moyo jwa kuanda nundo kuma ande atina wirigiro ba kugetha gintu. Nande asarera njogu imbetithetie ni nene aje makinya na njogu iunangite ruje njogu nejete mbunangira mabokando mitembokando iri kwate guru nara byangine kyanguraga nembekirete asarengi mchukuma mpande tache kuria ejeria aje imbiribiri rareo ejeria nandi imbikirite asare nene muno nontoni gaijirio ene nantionaga kuria nonto imbitherwa mpande tasukuma imbitherwa na tumanto tuthongi lakini nandi kutikio nonto njogu ichimbikirite asare nene sana. Kinya nandi gwikinya ba 11 njogu gaikumira kuja miunda ene naja miunda ni ethirire utegento ya mitunda uko utegento ya marigo utegento kinya njogu ireza akuya nora tutumba gwita memurikere wa nonto inya itiukira antu. Nake namenya nkoroki ni nkorokire kwa mwekoroju ura methire munene jwawe aithikirete muno ni ura njogu imwinyangirite bia kuria biawe. Wabi ari nao kinyoge to tethira ka waka umeto mari gona yoga choga iganja kairi iganja ndeguru bogeta wetha gwikoga kuma na nde mwena ko jande keje tera kairi akagita gatiga kala ikiria ng'ombe ina nkwachie na mekwachie mete gutega tole kumundene inyoga ta mundene jora mbuga kwera we mbakwezura no jona ko na mekwachie ku ende inyajo mwe gutethira mukwachie ku manto jaja chabatigete na maroro muno. Njogu ici chuma mwitone ikejira njireje na ichijaira makinya yacio jariho cha manene muno chuma na njira cionthe ciomba kumira na mundu wakwa saindi renge ikejanja ndene na ndi njugu itina mubango utundio ite kumira ukiuga kwa wategera saindi ene kuja na ndere ngi kaeke ja ndere ngi tegare ra chere ira chere jare ukiga ngeri mpumereria no nto ya deto ba chauro na ng'ombe gekirwere na nyoka umuranja na ndenda kwira tiro lete ande agitangira ng'ombe na baina kiriro giki kire thirikari turure nande baba usikana na chi baba tikuja bagategera nundu nande atwitite manda na iju twandite na ibiumete nundu ngaine raurire ikwachi ibiumete nande no denjo wikeja wikinyange muthemba juri tukare ambi bari makuganya mwiri shingirwe kinabo makwenerera kurima na kwenerera maisha jao pate na uguwa bureko kana bureko nande nire kethe nyakuri wo kurema ri ibajuke security yao baingire into biao bikare ona ukithakene nuntu tutete kairia kuri wa inyoka thwa gatweterete mbeca ici ao twithwa tukua nuntu bakwithwa mbeca ici ao igukara na inya nene ichikare ni ibatuingirithirie naja no twithwa twina thiri nuntu itukuona nandi mwankira kuma ria twandikire utike twariwa utike ntu twariwa bario makuga kinyana bao baseragirwa ni sukuru nuntu no monka baingirwe nesari nuntu bwanjo guiji ana bongo baicherero batikona batikumba gwita rugire skuru ria kwagirite kubati barita thaijire iji agwa ana bagita skuru nande bagita nara no bachereri nande batuthinera twine guku ni ndaja muno nuntu nande rwembo injogu akwinya mwana arota njogu akuru bongo ibate mama ka injogu barara kuya mecharicha ande akuru nyibo marire ome nuntu bakwathiru njogu irenja kithira mukuru akakara ome nara akiuga ira njogu ri ekuruka nyumba na mo ekuruka kuina ina impio iro to kuria atiri
tu tuli ananchi na tuli hantu njogu nanto imbi nene akaribaba nande nibamerete kwenja marinya tamuraje kurigira njogu iji ibasumbura fensi tugwikira na imwana ncho gwikira kawaida lakini nguligala imandu ja monondo ja nande MC ogwo tuna tukwenja kwa bangiro maiga kinya tulote utindika maiga nandu bakoja changaro na njara na tuna MC obati ko tweta karagite atindika maiga ko do dina gudango for a long time nondo machini ro bati ko baje tumeka kinya cha county council ka cha county iga tutindikira maiga kenda tumba gwikira murandi jo na ruiro Bona rogate dia bwaga mono na ike gitumi twinde tumarite aja tusangiriete tukinja makingi na tukwinjira twingwa batyo turenjira twingwa na teka tukuri watu chitite no tunu kona nyanda kai jongwa te bauni ananyi bonde twinabo aba ututethia bethe kwinjira makingi no tubongo bairara kuga mbugu wake akaribaba nande baina weregero jogwiji kaingirwa na bagakara na thiri nkiripota Wero TV kuma ntora ya Bore mbita wa Sharon Nkonge. Anto mugwanja kuma nthiguru ne China ibakinyithetwe koti muthenya jwa narua na ntitango cha kwithirwa bari nthigurune batena barua cha uthamiri. Mwanja bara watirwe nterese gitembene musio mutindo utuku bwero bara watirwe na mbesa bari siringi milioni 1 na ngiri 500 na basoka kotini renge ntuku ya Jumatatu. Rajia mugwanja bakuma nthiguruni ya China ibombite kutho bakiwatagirwa nterechia miro gitimbene nikira gikwirikana batena baruga ira cietigirite kuthira bari aga nthiguruni. Cheng Dijeng Sung Muzang Cheng Guanchai na bangi bombie kutho bakiwatagwa nterechia gitimbene muthenyani wegoro ugoro nare kwirikana ibarari na chiringi milioni 1.5 mbecha baribari na bombite kutho bekinagua mbere ya magistrate Abuya na bomba kutho bakirekana na Nditangwera. Nyuma ya kumenyekana batikomba kutho bakimenyaga mugambo wa Gichunku Buthongi bombite kutho bagicoka gurumande mwanka ntuge Jumatatu tariki 27 na aregambaririo komba kuthirwa ri kithoma gwa kairi. Cheng Den the first one Zumuzan Cheng Guanchi. Nkiripotera Wero TV kuma koti nene kaunti Meru ni ogumbita wa Robert Matano. Na mutegeri wetu to waita kuraya lakini tuisoka tukethwa tukuretera rwariro tukore naruo na DMK Kiogora orani okwenda itekia MCA Abogeta West.